UMLA ke Shillong South Constituency ubak Sanbor Shalai minta ke kenti ulajit ya ke Rilang Children's Home Nong Thamai Nong Shiliang ban lek kemen ya ke sengi kha basan pupra jong u ringkat ki hebret ki phadar bat ki Nong Sharai jong ke Jakasa bekerpang ki hebret. Nakaliang ki hebret jong ke Children's Home kila ai rubun teli ki jingruai ke bekerpang ban pediang buram ya te nong mikmat ubalajit ya ke Jakasa jong ki ban lek kemen ya ke sengi kha jong u. Hadian kania lebut pat sekejing ot yu kek sengi kha bat penbot sekejing sam yi kejing ais ngobha shabaro ki hebret sheki nong yarap ha kani ke Children's Home bat kumju iki padar ki bapet ye kani ke Jakasa. Nakaliang u director Padar James Ternyang kumju nakaliang u padar Shempang Dekar bat padar Cyril kilapen pau kejing kemen ke bakrau ba uba Sanbor ulajit ika ying jongki ban wan rakhe ke sengi bekerpang jong u. Kum kejing ais ngobha sengi kha ubak Sanbor hakani kesengi ula kular ru ban mang nyo pon kendai lak tingka na kebenta ketika Children's Home kena bikin yo ban shna ya ke Jaka ile akai basketball ke bapaka na kebenta ki hebret. Shwa kani upadar James ula pen iru ke video ke belingkot Shepang kejing ya lenti jong ketika Jakasa bat kejing Shakri ke baki ai na kebenta ki kena ki bawansa hangtai. Nasional cipu dia pun tiba nak celebrate. Ngam celebrate lagi orang bertemu berpun awal ber celebrate tapi kadang-kadang happiest moment in my life. Dari itu nak yang kacau nak pergi perlu. Kumasabung ni lamalu dalam kali students. Kita di produk kita IT, tapi kita boleh give ke lain ada public staff kan tidak baik, harga dia dapat sepuluh good, hi beri nasib muka, nado pengaruh MBC, kalau tengah MBC terlalu fun kalau pun itu, ki unforeseen incident. The emergency needs, berarti become sokar, tapi apply, ya kawai begini, kalau dia berdua dictate, the unforeseen incident, kayak apa mereka, nasional MBC cara berfund. For example, itu nombor penyarong, uyadan mai penyarong jangan ukuran sulam kalau kali kaitan kadang rapor hospital berulang kalau yang berikut rapor tanpa harus tegak betul latih kolektif itu nelara emergency dan kamu kuat berarti dan kami doa dan kamu Malaysia kan tahu kita 4 tahun ini kesunduk coffee box nione beli teknika kayak karena MDC jadi fun, layu punya apa tu itu unforeseen incident. Dah kecil boleh, dah kecil ya dua yang lebih baru, dah lah yang mana beli, but nanti tu lebih karena diskusi ni grand apa diskusi tu kalau season tiap juga, tengah lihat kata. Sebentar pada hari pengalau Malaysia orang terperak nggak tahu, ya kan? MLA cak terlepas. Tengah lu ngikut MLA baru terlupa apa Malaysia? Ngiok tu alat lain. Dek silap lain ada nggak mana berlain apakah MLA cak terlepas? Dek susu baru tu pukul MLA menta laar senang, niyo laar senang menta, baru tu niyo senang arbola, kat diskusi migran, arbola. Dia enggak ngarap sopir UFC, sebuah SME. Dia kena coba basketball tu yang nyolak kendai ada.
Kadang nyulak kena ya, kalau air pada hari. Ya kadang lasahi dengan samsat no. Dengar ya. Te insamsat nak kami cara berulfan. Te laga kata bayong pada lah ini kas ni kacek. Te normally ni siapa kacek. Te ni sesuatu yang membuat kita sekarang ini problem awalan ni main juga kita nak bangkit, boleh nak bertigas, kita alat tu siapa.